Poštovani građani, želim da zahvalim svima i onima koji su učestvovali na protestima juče, danas, ali i ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta, a koji su mirno, trpeljivo i strpljivo sačekali okončanje i kraj demonstracije. To je veoma važna lekcija za sve nas. Važna jer smo sačuvali mir, sačuvali stabilnost i sačuvali nadu za budućnost. Ono što je bitno to je da razgovori i sa profesorima, predstavnicima univerziteta krenu što pre, da niko ne izbegava svoju odgovornost, da dobro razumeju da je razgovor lekovit i da se do rešenja može doći samo razgovorom. Hoću se zahvalim i svim ljudima širom Srbije, onim običnim ljudima, koji šalju reči podrške. Kad kažem reči podrške, ne meni lično, već pre svega državi Srbiji, zabrinuti za situaciju u zemlji sa željom da se mnogo toga na bolje promeni u budućnosti. Ovo sam rekao i zbog toga što ću biti nepokolebljiv kritičar svih onih koji misle da su vašarska atmosfera, egzit atmosfera, pravi način da se oda počast stradalima, poginulima u novosadskoj tragediji. Ja smatram da je iskazivanje empatije, podrška i pomoć porodicama najbolji put da se to učini. A od svega drugog što smo mogli da vidimo, mogu samo da kažem i da se ogradim i da kažem da sa nama nema nikakve veze. Istovremeno, poštovani građani, apsolutno sam nepokolebljiv u svom sudu da Srbija može i mora da dobije samo srpsku vladu, koliko to uopšte bude moguće. Ako ne, onda je vreme za nove izbore. Nisu nam potrebne vlade nametane sa strane i vlade oktroisane bez izbora i bez narodne volje. Ja ću ostati čvrst, ostaću snažan zbog vas, građana Srbije, jer vi ste me birali.